amateka muri Bibiliya 99% birabananira. Ese wowe wabishobora? Ikibazo cya mbere, ni iyihe nyoni Nowa yarekuye iva mu nkuge igarukana ishami rya Elayo? Ikibazo cya kabiri, ni iyihe ntwaro umuhungu Dawidi yakoresheje ngo atsinde Goliyati? Gatatu, Yesu Kristo yavukiye mu mujyi? Kane, ni ayahe mazi Musa yatandukanije agatuma Isiraheli itaha iva mu Misiri? Gatanu, ni iki cyamize Yona ubwo yajugunywa mu nyanja? Gatandatu, ni he Daniyeli yajugunywe nk'igihano cyo kwambaza Uwiteka Imana? Karindwi, ahantu heza Adamu na Eva babaga mbere y'uko bacumurira Uwiteka Imana? Umunani, ni iki Kristo yahinduye amazi mu bukwe bwaberaga i Kana? Icyenda, Yesu Kristo yari afite intumwa zingahe? 10. Ni ikihe kimenyetso Imana yashize mu kirere nk'isezerano ry'uko nta mwuzure ukundi? 11. Mbere y'uko aba umwami, Dawidi yakoraga iki mbere? 12. Amategeko 10 y'Imana yahaye Musa yari yanditse kuki? 13. Yesu Kristo yabambwe kuki? 14. Igitabo cy'Itangiriro kitubwira iminsi Imana yamaze irema isi mbere yo kuruhuka ni ingahe? Ni ibihe biribwa Yesu Kristo yatubuye kugira ngo agaburire abantu 5,000? 16. Ni iki cyayoboye abagabo b'abanyabwenge ubwo bajyaga kureba ivuka rya Kristo? 17. Ni iyihe Imana ikomeye Yakobo yahaye umuhungu we akunda Yosefu? 18. Yesu yazutse amaze iminsi ingahe mu gitaka? 19. Ingufu Samusoni yari afite zaneshaga Abafilisitiya yazikuraga hehe? 20. Ninde Imana yatoranyije gukura ubwoko bwayo mu bucakara bwa Misiri?